do the Boozled challenge. Dare to compare. The mechanics of the game is every member counts 1 to 15 and whoever the 15th person is will change a chosen number into a word. Kung sino ang magkamali, the consequence is to eat a piece of the bean boozled. Start na. I-change. Ayaw pag-yoga-yoga ako. Anong gawin mo? I-change ang 5 sa Attribution. One, two, three, four. Ate Wem. I-change ang 2 sa 1. Putang ina! So, 1. 1. 3, 4. Ate Wem. 6, 7, 8, 9, 10. I-change ang 3 into... Oy, ba ayaw... Into 2. 1. Ay, saba. 2. Rotten egg or buttered popcorn? Rotten egg. Rotten egg. Rotten egg. Hair. Dapat tanan na. Ano ba yun? Rotten egg. I-change ang number 4 into Doria Marias. Doria Marias. Doria Marias? Doria Marias. 1. Yeah, 1, 2, 3 to 16. Uy! Change ang 7 into Pygmy Panda. 1. 1. 2. Doria Marias. Ate Wem. Pygmy Panda. 7 na sayang ingonya. 7 na sayang ingonya. Tama si Kenneth. Yawa. Ikaw nagbigbi-bigbi. Yeah, medyo tumarod. Ang marusyo nagtut lang. Nadwa ka po. Coconut or spoiled milk? Should na spoiled milk. Coconut na. Spoiled milk. Ay, lawa. Kaon! Six na nawala, no? I-change ang 6 sa 5. I-change So, Ate Wem, then 5. There you go. 1. 2. Doria Maria. 5. Your canned dog food or chocolate pudding? Canned dog food or chocolate pudding. Oh, shit. Gara-garaan mo. Kaya na siya kino-order. Uy, lamig. Uy, ginawa! Nahulong 6 guys. Huwag ako nang sunod. Talaga ating friend. Nagpili na, Weng. It's either Spoiled milk or coconut. And sometime. Sorry, alam mo sisig niya. Uy, wala na ba yan? Uy, gikaon na. Wala ba yan? Wala na ba yan? Uy, kaya pagkabagyo ko. Ay, kamanong kaunti! Ay, namin!
Mali. 1-1. Amang, dali na. Wa na memorize. 1-1. Go. 1. 1, 2, Dory Marias. 11. 5. Pygmy panda. 8. 9, 13, 14. 15. Sige. Number Ay, magkagaya ka, 8, ha? Harlequin ichiosis. Ha? Harlequin Harley na lang. Hindi, Harlequin ichiosis. Kaya sakit na sa bata. Ay, sige, i-change ang 1 into ano? 1 naman. 0. 1 naman. Ano, 2. Ichi. Unsa? Ichi. Ang one himong ichi. So, Ichi 2. Ichi 1. Ay, Ichi 1. Oh, Ichi 1. Sige na. 1. 2. Ah! 1 daw! Ichi man! Ako ang 1. Okay lang. 13. 14. Oh, ara. Ito. Ara. 9 kay Kuan. Ang 7. Ang 10 kay himuong 9. Hoy! Ano 9 na? Booger or juicy pig? Yo. Kugmo man ni Pilawan mo, ikaw daw dahil ha? Ikaw ang kaya ako atanan. A few moments later. Booger! 13. Hindi ba ko lang ko siya galit? Daw! God! Hoy, tama dito. Tama. Ang bot. 9. Pinako dead fish or strawberry smoothie. Ano siya color of Basta mo na stinky socks. Basig to tipo. Strawberry. Strawberry. 12. 5. Harlequin. Oh my God. Pakita, Herb. Ay, suka mo nignaw. Di mo Ew, what's that? Kao yung gayang half. Peach. Peach na. Surgical. Amang. Kasi nahanap ang suka di ay. 11. 12. Des. 14. 14, 15. Change na ko ang 11 into delayed onset muscle soreness. Doms. Doms. Delay ko yung doms. Fuck. Pygmy panda. 5. Oy. Canned dog food or chocolate pudding. Buak naman na. Ew, dog food. Buang mo. Panda. Harley Kinechinun Shoshes. 9. 7. What, dude? Siya dead. Di mo malain. Dapat. 7. 7. Then 9. 9. Na-delayed on Malay mo, chocolate pudding nakakaroon. Tama, may katol na kaya kung dila. Anyway mo yan, diba? Ang ginon ka. Uy, Alan. Ay, tapos siya haba. Ano na dyan ba yun? Ay, si Wanda na lang kuan. Tamo. Tama na, pwede na. May hayat ang So guys, kami ang nagwagi. Kami tulong wala pa nakakaon. Yeah. So, para maging fair, suki sila. Itchy. Iko says, pisik. Okay, go. 1, 2. Ikaw, dan una. 1. 2. Doria Marias. Ate Wag. Pygmy Panda. Ayawa! Hello. Socks. Kao ng tanan. Hammer kanon. Tanan! Ano nabilin? Tutti frutti. Tutti frutti or stinky stuff? What the
Don't tayo ba? Bundakan mo lang daw! Bundakan mo! That's it from Alan! 2 seconds rule. Dapat fast ha. 1. 2. 1. Wait! Kapatid ka ba niya? Oy! Kapatid ka ba na pressure ako? Wala din na balik. Ikaw na doon yung Maria. Si ano? 3. Si Catalunan. 1. Si G. Coconut or spoiled milk? Kaunong tanan ha, kaunong tanan. Morais na lang mo. Dahil morais na. Coconut ang Okay white. na. Asang baba ni mo eh. Ay, marag spoiled milk. Sige, kaon. Pati isa na lang. Kana oy! Kaunong tanan, oy. Kana oy ha! Spoiled milk din siya. Kana oy! Iyapoy! Kakaon din. Mo siya kuan. Lamikan siya. Lamikan siya. Kasing coconut na. Giluha. Namot lang. Ito pa tanaw daw. Daw. Bisaya, kayo tayo magpili. Maintindihan. O, kanina yung pipili. Lami, God. Wala. Hindi na ko makaya ka. Sis, sayo, sis. So that's it guys, thank you for watching the challenge video of our squad. Subscribe to my channel if you're new. Give it a massive thumbs up and goodbye. We're gonna eat now, bye.